Buenos días, Nucha. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues levantéme muy bien, fue muy buen día, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que sí promete, ¿eh? Venga, que ya está todo listo aquí, ¿eh? Ay, qué fame traigo, sé que voy a dormir. Sí, pues la verdad es que, bueno, fue un día estupendo. Fue un día maravilloso. Ay, bueno. Dios mío. Qué ansia tiña, que ganas tiña de un café, ¿eh? No Mucha. nada aquí. Mucha. ¿Qué pasa? Sí. Pues estoy votando aquí. ¿Qué botas? Nescafé, porque o café normal non yo puedo tomar. ¿Estás segura? ¿Y yo botado ardiendo? Pero, a mí no sé si te saberá moito eso, ¿eh? Sí, a mí gusta mi carjadito, ¿sabes? Sí. Bueno, no sé cómo estará de sabor. Va a estar muy bueno, ya verás. Pero, Mucha, para. Ya sé que tengo un poco, ¿sabes? La diabetes un poco alta, pero gusta mi dulce porque si no, no lo trajo. Ay, Dios mío, ¿qué? pero qué nocho de café esta que sabe. Anda, venga, límpate. Anda, proba do meu, que estaba aí. Que lle botaches pimentón, home, que lle botaches pimentón aí o café. É verdad. En vez de botar yo tal, y botaches despois sal. Ay, Dios mío. Pues yo me salí a mí. Sabía a mí un poco extraño. Anda, muller, ¿qué te pasa? Qué despiste, tú, bien. Qué despiste, pero como das bragas na cabeza, eh? ¿Qué bragas, muller? ¿Cómo que bragas? ¿Cómo te...? Levas as bragas puestas na cabeza, muller. ¿Qué me estás haciendo un chiste o qué? No, mira. Ay, es verdad, Dios mío. Ay, es verdad que pusieron el brazo en la cabeza. Ay, qué difícil. Déjame ver as gafas. ¿Qué? Déjame ver as gafas. A ver. Ay, Dios mío, pero ¿cómo es posible que puedas ver con estas gafas? Pero pues muller, sin pero... sin de menos. Pero que... Porque es imposible ver que sin Ay, ela. Dios mío, pero a ver si con agua y sabrón. Espera un segundinho. Quieta, no te movas ahí. A ver. A ver, apura, muller, que Ahí quería está. almorzar. Ahí está. A ver, ¿cuánto tiempo fai que non lava las gafas? Pues yo que sí, el ojo había que lavarlas. No digas tonterías. Yo que sí, desde 2004 me parece que A ver si con agua y lixivia... A ver si... ¿Cómo que desde 2004? Por aí, máis ou menos. Pues mira, hasta con lixivia parece que vai un pouco, pero a ver... Se ves que non vai con lixivia, botalle sosa ou sulfato de cáustico. E darlle cunha rasqueta, se non se lle sale a merda. Tonterías, toma. E outro día me botei unha mosca que doí toda machugada. Gracias, Nucha. Aí tes, veña. Verdad, gracias. Gracias, Nucha. Gracias. Nada. Ás veces digo cho pouco. Moitas gracias por cuidarme tanto. Que te quiero, que son tu hermano. Ay, Dios mío, deja sache, ¿no? Mucha. ¿Qué fas? ¿Qué fas? Ay, pensé que... Pensé que... O que tens que facer ahora mismo é ir ao oculista de cabeza. Eso é o que tens que facer. Vente por aquí, ven. Hola, doctor Mata. Ay, qué sorpresa. No sabía que era usted oculista, ¿eh? Hola, doctor Mata, ¿qué tal? Que non son oculistas, son médico de familia, pues xa sabe. Con esto da crise hai que facer de todo. Hai que facer de todo, di. Tamén facía de todo con vostede. Perdón? Nada, que vale vostede tanto para un roto como para un descosido. No crea, tampouco tanto, Disculpen que lles estorbe nesta conversación. Eu viña para ver a vista, pero se eso volvo en outro momento. No, atenda por favor a miña irmá. Desculpe, a ver, Por Dios. deixe as gafas. As gafas? Sí. Aí ten. Caramba, sí que pesan, Ai, pesan, deben pesar kilo e medio, polo menos. Eu ainda esta chepa, non sei se será do... Que dis? Mira, teño unha chepilla, debe ser do peso das gafas. Oye, que vai ser de eso. Un voltiño aí. Digo, eu non estaría máis cómoda cunhas lentes de contacto. Ai, pois sí, unhas lentes de contacto. Ai, non sei o que son, pero sona ben. Contacto a min todo que sea frejoteo e frotar se gusta. Que non é iso, a ver, vai caso do outro. Teño por aquí unhas mostras. Cal é a súa gradación? Teniente general. Que tontería, non lle faga caso a miña irmá. Que coñera é moi simpática a miña irmá. Que non, que se refire a cantas diotrías tes. A verdade son as diotrías. Son diotrías. Bueno, diotrías non teño, non me quedan. Teño ovellas e galiñas, pero diotrías vendinas todas na feira. Eu que sei o que son diotrías. Bueno, xa che mirei. Imos probar con estas. A ver. Diotrías que son como as nutrias. Que non, que, a ver, e outra cosa para mí. Veña ata a camilla, que imos poñer estas. Ai, para Poñas aí camilla, na camilla. espera, que tes... Ui, pequeño. Perdón, non pasa nada. Patín con algo. Sí. Patín. Aquí Aquí mismo, ¿no?
É que sin gafas ten que perdonar, pero... Aquí, aí. Isto máis ben pouco. A ver, imos probar con estas. Moi ben. Con que? Poña esta lentilla. Donde a poño? No ollo. O que? Aí. En que ollo? Isto? Esta Sí. cosa que hai aquí dentro? Sí, Isto? esa. Poña aí no ollo. A ver, En que que te ollo? axudo, muller, espera. Onde está? Aí está. Isto. Ese é o que hai que poñer no en que ollo. No do cubo non poñi porque non ten patillas. Como agarro? Aí está, a ver. Vostede abre o ollo. Aí. Xa lle poño eu esta de Que aquí. onde, muller? Aquí no ollo, a ver. Que ten cuidado. Pero... No. Que me metiste o dedo nun ollo, muller? A ver, espera. Déixame a mí que teño un poquinho de secreto. Aí ten aquí Pero por que me metedes os dedos no Eu ollo? nunca tiven que usar... Non me Aí sabes está. que vai facer? Vou a poñer con todo cuidado. Aí. Con Ahí está. cuidado que me poño caguna. Muller, pero que faz? Púxeme nerviosa, perdón. Pero non se movan, que caeu a lentilla. Ai, para. Non sei, caeu. Para aquí. Caio a lentilla. Sí, que ¿dónde a ves? Pela ti por aí. Eu como vou ver se me metiste un dedo no ollo, muller? Como vou ver eu a lentilla? Aí, aquí está, aquí. Ya non ves un burro Ahí tres está. pasos, vou ver unha lentilla no chan. Aí está, moi ben. Aí. Con cuidado, por favor, que me poño nervioso. No, agarra a súa irmá. Sí. Agárrame esta man que se me bota. Quieta. Non se mova. Aí está. Ai, Imos poñer a outra. si poñalle así as dúas. As dúas, por si non Sí. sobe por un Ay, Dios ollo. mío. A ver, Ay, Aí. Dios mío. aí está. Aí. Abro o ollo. Aí. Ai, que tal? Que tal, como ve? Ui, que cousa cómoda, Dios mío. Si, é como diximo isto, casi prefería que me deixara os dedos metidos no ollo, Bueno, muller, non digas tonterías. É normal que ao principio se encontre así algo rara, pero Sí. ímonos deixar un Tienes día. que pasar por un periodo de A ver, ¿qué adaptación, tal ¿verdad? será? Correcto, sí. Bien. Bueno, pues nada. Gafas. Ay, bueno, pues muchísimas gracias, doutor. Nada. Usted es un doutor, un oftalmólogo de maravilla, ¿eh? No, é vostede que me ve con moi bons ollos. Ay, qué simpático, ¿eh? Muy buen ollo. Xa de bordeleria, xa me cae que ir Venga. fazer a comida. Hasta luego. Venga, vai por aí. Veña. Moito mellor. Hasta luego. Favorece. Hasta logo. Chao. Favorece. Sí, estás muy bien. Ai, me cago en... ¿Qué? ¿Cómo le vas a dar lentes de contacto? Hombre, esta é unha carallada, Nuchiña, esta é unha carallada. Bueno, muller, pero ao principio tens que afacerte a elas, muller, e xa está. Sí, teño que facerme. Que querías é facerte tío médico, por eso me lo vai ao especialista este. Por callón. Muller. A ver, dime, cantos dedos hai aquí nesta man? Cantos vai haber? Haberá 5, se non temos que ir a urgencias inmediatamente. Como que 5, muller? Fíxate, a ver, mira Xa aquí. me fixo que 5. Eu que sei que hai. Botou agora para contar dedos. Bueno, muller, a ver, pois a mellor leva as telas mal postas, a ver. Sí, a mellor teño máis fácil. Pero non te preocupes, que xa quedei eu quen me mirar a ver se funcionan ben. Como A ver que? se traballa ben. Sí, veña. Marcha, que xa vou probar eu. Veña, vaite pa horta. Pero con que? Vaite pa horta. Vaite pa horta. Colle la radio e un sacho e faz unha sesión de zumba. Veña, vaite pa ali, que xa vou mirar eu que me... Veña, Vale. Chao. Veña, déxame a mí sola. Vale. Corre. Perdón, xa vou. Hola, Toño, ¿qué tal? Ahora está refrescando fora, ¿no? Ay, Dios mío. Brin a neveira. Me da porta como son do mismo color. Hola. Bom dia, Hombre, ¿qué tal, Toño? Pero, miña prenda, ai, mi ten un trator na cabeza. Ay, qué jornada, chivitín. Ya. Perdona que estou un pouco despistada. Ai, mas me ca... Estás bien? Terás algo para mollar la palleta, aquí quedei completamente apirolado, me cago na tipa do... Quitamos, espera. Oh, Unha taza, toma allí. ela... Ai, me A cago... ver, bota allí. Toma desta que trouxámolo do Ribeiro, é moi boa, Bebe, non che É presta que isto hai tempo que xa o deixei porque daba má acidez. Ah, bueno. Pero que tes, tío, hoxe? Que tes? Non me notas nada extraño. Me noto, hostia, co fumeirazo que levei a entrada. O que me estás dando de beber, non sei, a ver. Fíxate. Devo algo. No, mira, fíxate. Puxen lentes de contacto. Lentillas. A ver, pasouche algo. Sí, creo que se me meteu bajo nun ollo. Sóplame aí.
Sóplame. Toño, sí, soprar. Sóplame aquí, Toño. Chamadelle soprar. A ver. Ven aquí, ven. Toño, sóplame, por favor. Eu son moi novo para vos. Eu son moi novo para... Non, muchiña. Sopraba de boa gana, pero... Que pasou? Escoitaches eso? Non oín, que pasou? Ai, non oín nada, que pasou? É miña nai, chaman por mí. Pero como vai ser tua nai, Toño, que tua nai morreu fai de anos? Efectivamente, se chaman por mí, que debe de ser unha cousa moi importante. Mira, muchiña, senta aquí. Toño. Eu son moi noviño para vos. Vos non cambiedes nunca, non cambiedes nunca. E se cambiades de dirección, avisade. Modiño. Toño. Tiño a cabeza como un bombo, Viña. De contar. E estou dicindo que non funciona. Vostede dame unhas lentes de contacto e eu non tuve en contacto nin roce con ninguén. Iso que eu propuxen a un veciño que lleva calquera cadallada, calquera cousa lle vale, e nin mirou para mí. E xa lle expliquei que o das lentes de contacto non era así, non funcionaba así, pero ela non quixo entender. Vai ser mellor que lle poñan unhas gafas novas. Voulle graduar a vista outra vez, sí? Mira que sorte, vaiche graduar a vista. Eu non quero graduado ni nada, Graduado xa me dixeron se eu quería sacar e non teño cartos para esas tonterías. A ver, faga favor, léame as letras que lle vou indicando, sí? Son letras, ¿no? Sí. X O P Q R. Moi ben. Acerteira? Nin a primeira. Bueno, tranquila. Doutor, podo falar con vostede en privado? Sí. Que eu creo que a miña irmá pois está así un pouco nerviosa. Está así un pouco nerviosa porque claro, veo vostede así con uniforme. Eu creo que o mellor que podía facer era quitar así o uniforme un pouco de arriba. Non, estou ben así, estou ben así. Non, estou ben así. Pero quite o uniforme que... Viña. Non. Perdón, Imos seguir, sí? Sí. Vamos a ver, vamos probar con estas. Z P E D. Se quere que lle lea debaixo, tamén lle leo. No, debaixo de todo. Esa. E, F, D, Z, O, P, L. Pero vostede ten a vista perfecta. Ai, Dios mío, pois é unha cousa, eu parece un milagro, porque sempre pensei que era chosca perdida, e mira, tive unha vista de repente. Bueno, é que o doutor fai as cousas moi ben. Ai, Dios mío, anda, pasa, vai por aí. Veña, con cuidado. Mira ti, O final era todo o contrario. Non precisaba gafas. No, o que vou precisar é uns cupós e un bastón, me parece. Iso creo que é o que vou acabar precisando. Así é todo, o doutor Mata é toda unha eminencia, Sí, é unha eminencia, sí, unha eminencia moi fuerte. Pois a ver se o mandan para Roma. O doutor Mata, que o manden para Roma, para ali, que o canonicen. Pero iso se fai cos santos, pero... Cos santos, sí, pois el santo non é. El santo de santo ten pouco. Ese home non é bo para ti, Nuchiña. Ese home... Espera. Sabes? Nin esperando, nin ainda que esperes. No. Ese home, eu dixo polo teu ben, Nucha. Falo contigo porque somos unha familia unida e porque te quiero. Porque ti podes andar con el se queres, pero... que sei, eu a millón non debería dicirche isto, sabes, Nucha? A millón non debería dicirche, pero ti vas con ese home para a palleira e, bueno, eres unha porca, correcto, pode ser. Pero se te casas con el, que serías ti? Nucha Mata da Conexa. Ai, Dios mío, ese é un nombre de asesina en serie, sabes? Pero que faz aí? Pero que faz aí detrás da porta? Pero por que me pegas, muller? Pero que che pego de que? Que facías aquí? Como que facía aquí? Pois estaba aquí detrás e pejácheme un alabazado, o que? Que facías aquí? Estaba falando contigo, muller, estaba falando contigo. Con quen estabas falando? Mira pa aí, a Virgen dos Dolores, muller. Dos Dolores, señora, que ahora mismo teño conexión directa que miran dos Dolores. Pasa, siéntate aí, ai, Dios mío. No, me reventa la nariz, claro, sángaro. No, estás ben, siéntate aí, fai o favor. Ai, Dios mío. Fantasma me diche, Dios mío. Pero estás ben, mira pa aquí. Para onde? Pa aquí. Mira a ver cantos dedos teño aquí. Teño cantas posibilidades teño. Podo pedir un comodín do público? Sí, tes 3 oportunidades, a ver, vai. 3 que era unha pista.
No, pois a min isto xa me parece un cachondeo. Se non sai ben desta vez, eu volvo ás miñas gafas vellas. A ver, eu volvo a graduarlle a vista, pero esta vez á miña maneira. Sí, pero ten que perdoar a miña irmá, que o do engano da outra vez, pois nada, foi así, sin querer, que ela non é mala persoa, Foi sin querer, no, quen querer eres ti. A man, sí. Que? A man. pasa? Imos facer a prova. Perdón, perdón, é que estaba aí. Repita todo o que eu vou escribindo, sí? Piña, céntrate. Palo, 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 palito, palo. Isto xa o teño correcto. Outra vez. Palo, 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 palito, palo, Esto está chupado. ¿Quieres que empecemos otra vuelta? Veña. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, Despois son eu a que vexo mal, xa verás, vou acabar papando eu. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo,